Hello, one more time. I go by the name of Bishimye. This is Bleach Sport TV. As usual, nko bisanzwe mugiye kujya mukurikirana hano sporo. Ewana sporo, abantu mukunda sporo. Mwe kora subscribe, reaction, comment, tuone tubane. Kamere muri shampiyona ya MLS. Iyo na yindi ni Major League Soccer ari mu gihugu cya United States of America, aho ikipe ya Inter Miami yakinaga na Cruz Azul yo muri Amerika nayo. Rero sinijoro ryake bizatugora. Ni kuri uyu munsi bagiye kujya bakina turyamye mu gitondo. Ikipe ya Inter Miami yakinaga na Cruz Azul banganya kimwe kuri kimwe ku nota wa 90. Nibwo umusore Lionel Messi waje kujyamo asimbuye yaje kuba akora za maji ziwe aterekamo igitego cya kabiri cy'intsinzi birangira Inter Miami ibonye intsinzi yayo ya mbere mu mezi abiri aheruka. Mbisubiremo, baherukaga gutsinda mu mezi abiri aheruka, naye bari imikino iri mu mezi abiri buri cyumweru mukina. Umbwira imikino yari ishize. Lionel Messi rero waje kujya asimbuye ku nota wa 54 yaje kuba azungura iyi kipe umukino we wa mbere aya intsinzi yashimishije abantu benshi, yaba ibyamamare ndazo kwigarukaho byari byitabiriye iyi game. Ariko rero Lionel Messi nyine yaje kubaha intsinzi nyuma y'amezi abiri batabona intsinzi hafi imikino 10. Iyi kipe rero ikaba yabonye Messi nkuko yitwa Messi, yaje kuba ayitsindira igitego cya kuri freak, igitego cyiza rwose. Uvuga ngo uyu niwe Messi wa wundi tuzi utera ama free kick. N'umukino rero wari witabiriwe n'ibyamamare bitandukanye, harimo Serena Williams aho ngaho muri kumubona, hari kandi Kim Kardashian nawe muri kumubona, hari na great of all time bita Lebron James nawe muri kumubona aho ngaho inyuma, n'ibindi byamamare byinshi, yaba na David Beckham nawe yari yaje kureba umusore yaguze se ari bwitwara te. Rero ntiyatinze gusubiza kuko match ya mbere iminota igera kuri 36 yakinnye yaje kuba ayibyazaho umusaruro, batsinda nyine iyi kipe ya Cruz Azul yahariye muri shampiyona ya MLS. Ubwo rero reka dutegereze indi mikino izagenda iza turebe ngo bazitwara bate, dore ko ari ikipe yari ku mwanya wa nyuma. Ariko kuva kizigenza yaza abantu bavuga ni uyu niwe the goat bizicyo bisobanuye ni greatest of all time, ufite Ballon d'Or 7 biri na like rikashobora kuzatwarira 8. Ubwo rero reka dutegereze turebe bizarangira bite. Iyi kipe izigobotora ayandi birangize ubujingo n'icyuma. Reka turarebe gusa ikipe nabonye igenda ibura abakinnyi nk'umwataka wayo yagyarata ibitego byinshi cyane, ari nayo mpamvu bafana bari kuvuga ngo muzane Suarez vuba vuba. Reka mve hano rero mu leta ya MLS, dore ko nanjye nubwo twatangiye gucana TV tujya kuyireba. Ubwo nawe ujye ucana TV byuke mu rukerera mbere yo kujya ku kazi, nimba uzajya ubugafite cyangwa se waruhutse ubone kujya kureba iyi shampiyona. Kamve kuri Messi nibyo yarayakoze. Njye ku musore yitwa Samuel Chukwueze muramuzi, akina mu ikipe ya Videwo. Rero makuru agiye hanze mu kanya nuko avuga ko uyu musore ashobora kuba agiye kuza kujya gusinyira cyangwa se gukinira ikipe ya AC Milan yahariye abo Butaliyani. Biravugwa ko bashaka kumutangaho miliyoni 20, hanyuma Sezita akaba yambara umwambaro wa AC Milan nta gihindutse, dore ko uyu musore azi umupira mwinshi. Wamubaza ikipe ya Real Madrid umwaka ushize yaraye
karayikombagaje karahava. Rero Samuel Chukwueze bivuga ko deal igiye kugera ku musozo kuri miliyoni 20 z'ama-euro. Reka nyahinira, this is Bridge Sport TV. Nakagaruka, kora subscribe, like, share, comment, tujye tubana every day, every single moment kuri buri kimwe cyo ushaka kumenya ku makuru y'imikino. Ago by the name of Shishamakea, and makuru y'imikino, izindi updates mugenda muzigezwaho na Daddy Habimana. Hasta la vista, ciao ciao.